Ungisimeshile or ngiphasile? Why? Uyasaba ukungifakela i-drop ne? Nambolo uzibiza ngo-28 trap angazi beka trap aliphi ibhola neskiribo hakaliboni. Ngiya-understand why bakubiza ngoJanuwari unuka ikhabishi. Angazi umangala kanjani usisi wakho igama lakho kuSimangele. Manje-ke umchino walast year usanoka lama cricket. Hello. Sure. Njani? Sure. Hello. Aphasi mngani wami noma bowuchera ebonge kulunga. Yo muhle namhlanje. Hayi babuza ngowatermelon ungenamsoco. Masingathi ivula inkomo sibeke nale icathulo ungabona ukuthi inevithi ke kakhulu. Lethe kulela lingakaphumi mara wena sowunalo. Indaba kaTrapper le yamehlo besithatha kancane ne. Maybe ubone ngathi amantombazana angapha angala ne. Yena aza ngapha. And amehlo akhe ngathi isayine bhakabhaka. Ngathi uzoluma nami uyabona. Ya into ekhalisa uJanuary. Ekuse bathi chop phezu kwenye bafethu ilo mliso nenqondesi lufezela mshini ovasi lo mfana. Enengizwile bhekani ngitelelwa ubongani. Mara ngeke ngimresponde. Since agcoka isigcoko esi1 from last year, angaze masojena bamgaya uniform. Thank you for watching. Don't forget